Ni athaki a kirabu kia Nyeri Shofcom magithii na mbere na mehariria niguo kweheria gutu thutha wa gukorwo mataguthaka kwa ihinda thutha wa ligi gutirihwo mieri iri mihituku. Nyeri Shofcom FC irabatirire ngathi nginyagia ligi ya regional thutha wa kurikia gacumbiri ka ligi ya kaunti ya Nyeri zone A mari ya mbere na pointi 52 makiuga mari no hoti wa kwambatagira ngathi oro kimera na muoroto wa guthaka ligi ya bururi ya FKF. Twanjiriirie county league na tukoretwo tukiperform wega muno tukoretwo tu namba imwe throughout na twarikirie ligi ya Nyeri county na twatuika promoted to regional league na twa expect guthie more than gikiro kiu kingi kia division 2 na tondu division 2 ni atuikana agikorwo iri kuo next season ri tuimite ko tugithie division 1 nigetha tuthii na mbere go promote youth. Unaona tumecheza county ni season moja hivyo tukipanda, so expectations zetu tukiingia regional ni same tu vile tulifanya county tukipanda hivyo hivyo. Maugite wagi wa iharo thini wa kaunti ya Nyeri hamwe na urugamiri moru wa mubira ni marefari ni mamwe ma maria makoretwo mari muhinga munene wao. Iharo na mwena wa FKF for example wakora referees matikinya ni ikiro na maundu ta mau. Challenges naweza sema challenges maybe ni challenges nimeona ni kama officiating kidogo, referee wanakuwa biased sana, but sasa sisi kulingana na structure yenye tumekuwa nayo kupata kutoka kwa mafunzo ya kochare unapata hizo hata as to both sana, but unapata pia ni challenges kwa some of players. Timu ege kuma kaunti ya Nyeri eguthaka thini wa ligi ya regional kimera giukite ni hamwe na Nyarifo aria thutha wa ngucanio cia kweherania marahotire gikombe gia kaunti ya Nyeri hamwe na Western United aria maratongoririe zone C na pointi 38. Hadini Hainoru TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo.